Northeast Dialogue to Mamutram Nokcheri. Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Ngasi Northeast Dialogue ki special episode chida pudun lakcheri topic si Manipur Unrest, a national concern haibasini. Manipur gi issue si local issue mu oina mayam na ahanba urambadagi haujikti far and wide India ki tonga anba neighboring state chingmar oina Assam amasung ekhoi gi Mizoram da yam chauna effect orokpa aduga Manipur gi yumdang nariba Myanmar da haibi issue sin maram oira da misi mina phabo yorokpa tonga political development mayam ama lakpa amasung Manipur da thoi thodo othok mayam se external area mayam ama Manipur gi yumlo nariba stretching amasung Manipur gi yumdang nariba neighboring country Myanmar gi oiva mafam se da thoi thodo othok mayam se ga mari leinabagi wafam mayam ama lakpa now madudagi hendora kan da Manipur gi issue se Howzik national media da amasung India ki parliament yamna more bi shu moina Manipur gi leiriba unrest amasung ekoi internal conflict gi matang da konthang yeina howzik national media da ton national media gi channel sing da masigi debate mayam ama tonarpa opinion mayam ama interviews mayam ama lorokpa including Manipur gi chief minister Manipur gi MP sing gi wafum mayam ama lakpa then on the other side India ki parliament Manipur gi susi every time India ki prime minister no wangang bo khuding gi opposition gi ekoi members sing na ekoi Manipur haidana loction ba then ekoi India bloc ki leiriba opposition gi leader mayam sina Manipur gi wafam India ki prime minister sengdokadabune amasung Manipur da chakadabani haiba tongan wafam mayam ama thamakpa gi wafam sing atu da mapungina pusinjarakpani ngasi gi oina ekoi gi dialogue ki expert oina election biri base hambada tam nokse kam sikai khunu uchage Manipur ki sangnai rava hanagi former independent journalist India ki tonga national media ki ekoi gi correspondent oina leviramba ekoi gi masaknai rava journalism oibadana tana hanagi Manipur State Human Rights Commission gi yamna maming chatwa renowned member amuso oibiramba hauzik na in a very short time hauzik se Manipur da anuba political party ma float tawraba haiba political party se good governance party haiba political party sina Manipur da jiri amasung more tamna chatpangama Manipur gi chief minister ma puthokari haidana wasakhiba adugumba political party du gi luchungba ekoi president ni ekoi jalaba ojaba daram nokchari ka khung chari ekoi oja Yambem Laba amasung mathangda hojik election beri basina another president Manipur gi masak naiba social activist ni Manipur gi thoiba thodo wathok mayam da yamna mangzil thana thodang lobiriba miyang gi voice mo oiriba all Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee AMMUCOC President Obiriba Oza SM Jalal Uncle SM Jalal busu taram dokchari kai khunu buchari. Thank you very much for joining us and aroi bida Manipur gi amna masak naiba and again very influential ekoi opposition ki face amasu oiriba aduka youth ki yam influential political figure mo oina su hojik yam promising oina hogale a very popular Mr. N Popilal President Manipur Congress Youth Congress Manipur Pradesh Youth Congress Committee ekoi ki problem su tam ushiri kai khunu uchere thank you very much ngasi se president ngakte ko ekoi phambi ba humak mukse president ngakte ni adubo president ahum je political party ki president youth ki ma yaure aduga political party sigi president amsu yaure and civil society president amsu yaure lakningi bo wafam di hauji koi dringai da India ki parliament Lok Sabha da Congress ki MP ama oiriva Alfred Atherna Manipur ki wafam mayam am puthok na ekoi gi mahakna issue mayam am rest ogre mana rest ogre issue ji yam yami ai mathang laksarke maroi na hangriba wafam se ekoi gi justice kadai deno prime minister ngasi fawo Manipur da laktibi gi marum kadi gino BJP ga hana lak am leaders sing kadi dam tang ngasi Manipur da yortriba no haiba wahang sing sina mapung oira kan da tongan ba wafam mayam ama around 11 minutes muki wafam ma thami masigi ikan kanada na ngarang se Rai Sabha gi member oiriba Manipur gi MP ekoi gi iningthau election masana jawbuna amuk Manipur si tapna hana santi gi film da hanjale aduna Manipur da peaceful solution ama laknaba amasung rehabilitation gi package ama ekoi gi government of India na madu pibi na amasung solution laknaba khona bi haidana madu gi wafam sing thamki adu ngarang si India gi News 9 live ta amuka ekoi Manipur gi chief minister Sri N Virena ekoi gi national media si da interview ma pira kada Manipur da thoiba thodok si maruina illegal migrant amasung drug kamari leina masida ki thoglak issue amani madu thingna bo honoru da thoglak issue amani haiba maroi wafam sing panki haiba wafam sing se subsan jara ka na sigi dialogue topic laksabane aham baje ai ojala badage hojege ojada laksening muse oja ngarang Manipur ki chief minister na phongdo kriba wafam se
masagi ikoi national media amada pigiba interview si phone ki baje wafam je am yami maruina issue si kari dagi horokhiba no haibagi matang se sida manipur chief minister na phone dokriba wafam Myanmar dagi changak pa illegal migrant and ani subada masida drug ki Manipur da yam chawna drug ki issue ma leiba masi thengnana ba mana hotna ruba effort sing piruba dagi madugi repercussion amoina la akanda irang si lakhibani habigi wafam je ozakari habini thank you ya nan mada aina ngang is political party president wena with the long journalistic experience first hand experience thangnajar ke myam with draw toro haizage honorable chief minister na hagi bada Burma irang thok ani ahum na thok kan Manipur da illegal immigrant map sangak pan hai ko yana na mana 1962 pale he was not very sure about what happened in 1962 I know very well 1962 the generally when na kuma stage toraga matamda prime minister unu siman house to unu si Maharaj Buddhachandra ga Pandit Nehru ga Imphal da lakminaramba 1953 da lakminaramba Burmese prime minister da ma sina prime minister ga democratically elected prime minister ma house toraga generally when na power pai madudagi Manipur lak khiba refugee hai targa di Burma da taramba Rangoon da taramba Burma da kanodagi Tamil Nadu dagi moise maritime ko kanoni na race ni na koisa chalaga le Burma da Tamil myam tarame madugi Tamil section namla aga Manipur Moria tagi aduna ni ngasi ko da Moria Tamil Sangam kaina moi organization ge le dis masi 1962 gi Moria kanoda Moria da tagi ba Burma da gi le ramba hana naturalized citizen when le ma yam do legi aga legi bane yam nga ri bula Burma da Tamil sai sam chani mu le bane Burma da adu maitei di lakhi de maitei se kati ko Burmese na adu mo naturalized when le maitei di liwin power park ma tung maitei se Burma tha do man bur lakhi de ke number 1 da adu gi number 2 da CM la pan gi ba 1988 hai se I think 1988 is Burmese number because I am thousand million more can see pro democratic movement see military regime do my 8 of August 1988 launched the web okay and the crackdown kana lai matam I see I was a fledgling young journalist daring young journalist hai tare okay and khabaram thing Japanese journalist and Thailand ke Burma sam da phare na I don't call it Japan legal laga Thailand targa Burma sang I the kilometer some cutting labs of Salu Legatai Marup Santos Satminam. I am the Korean Simagi movements parameters in seeing my am mummy seeing Polo seeing the court of Mammy cannot over the parallel photo of government building among the photo naming I could like me to prove the yard. I the photographing do international media the you own concept and only the party because the government building one naming at the program naming at a public. My I think as my most horrifying I think really the move police station to the I linking in DSP to general tin sogo ma hang you naka hai ngon naka is nagana ground the mo sare to do kap thu ba adu ai na kham Burmese long se kati is mai te ni chuno ai mai te ni chuno kati an hai ra ya la ba ai bu MSRT si bus sela me Imphal to Moria ma bus ticket am ka madu ulagai Imphal la pa ni cycle yo me khot pa ni do ma kai so idea tai te adagi I think say in Sinjir Yoran Kale the Tado Pumbaro Anima Kai the Tumuru no Manzale Morio no Manzale to Mundage. Advice from Lako the Burmese I what you see I would help to occur my literally Mazi La Oi Morio the La O and Hybe. Matam with the Burmese student Mam La Aga Moy pro democratic movement the Yauba Sudan Mamza Laga Tam Moria the Lexalame. Adom La O and Hybe Mas Lapon the Park. I do Park and Matung Dina what is the EB one. Okay. What is it? Rangun Lagi Satram Chilla could acquire Tungari. Okay. Okay. Now my point is
Maduda 1988 lakhiba Burmese refugees mayamdudi accountable ne kaigin moi masing thiraga home minister na stipend piraga Chandel gi laikunda 8MR gi campus nakan da thamma me moi Okay. They were accountable adigi maduda gi nupim chama maduda JCO ba koi metem sam na nusina ta sena ko sel madagi police kanu sing sin intho aga barma dong intho amuk mana mori lom ne mula ko teng no pola phara foreigners ek makha thamaga ma se deport obagi kanom ne rame ko adigi jail dagi nalita haksar gai ga tor ga ma se puthoga luhongal ga ma se luhong manung bil se da ma mai nu pagle me ne ma jail ma han ge ko adu lorga article am area Burmese girls battle for love and life na Madudagi High Court Salaga Nupim Zazi Indian citizen the Mayum Palabani, Yadle Minau and High Budagi High Court Natare, orders Mas Leminabian. Okay. Then Nupia Makaleho, Mamani Pamin Lapanuda. Mag is not command of the Haitaka, a queen of High Court Sale. Mazi Dili, the Sapaya permission PB at the United Nations Commission for Refugees though. The Prost Ragamasi UN certified refugee ne have icon empire ga United Nations ke stipend phang ga sakre mathang to raga moi se phanam Canada da kari da sakbe ma imphal baya imphal aga okay highly point 88 lakh pasing si su Burmese military region mai to lal huru kangu sing se modo accountable ne ba mami matha loi ne nam gini home ministry home kanu da Manipur sarkar kanu da moi se DC na panaram bane stipend pira me moi se okay. All right. Then Hodikla Ibasna Kalam Manu have Kanda Burma the Moji People's Defense Force sign up Malaysia. My streets the cookie meams Yawanina Manipur Iran Yausalapana. Kene and Haribasi Hogdor Pada Moisi 1992 the Burma the cookie state ama demand Tauna Burmese government Kaman Horoma Kangunaba. Nagawa cookie can over to the Manipuri cookie minister Karana Moise Pusalaga Moi political liberals own a for Kibnako. Madudigi Masema by Minister Mam, I used to lay by them, I used to tell him we couldn't win and his Haggis Hagay when I country when you could make a mark and Sugreko. But pro People's Democratic Front have said Masina Burmese government get my Octalantari. Moise Tumu area is more control label. Okay. As we the Burmese governments get my Yukta Lepus America Lepe, France Lepe, Kaino the Moise China back to Burmese governments. At the international dimension, I'm like. Okay. Marksida, I first round is was a couple of questions. Karahanjoge, I do Matangi round them was I worried on Kataminese. Okay. First, Ozada Hanjaning Wangzi, Oza, Howzik say, Mayamna Hangingize. As a Manipur, Howzik political situation, General Orakanda, Handaki MP election, the Congress candidate, and Congress only 5 seats, they got the Congress candidate Anina, outer of the inner animal to put Kaki Hedare. Singular situation in the Manipur political party, Tolak Pahibase. Especially when it comes from a legendary journalist, lead or kind of talk about yam significant political development and low by that. Mayam Napana is why good governance have a seen. Sida Ozagi, one of the good governance, Kamai, like it again, a top question. There's no governance in Manipur. Governance guy like it again, like the Chief Minister Article 352 by Chalai. Governor Chalai the Muhare. Governor gets a minister to one but in the area constitution interpret of Yabrahaba. What is happening in Manipur? Adigi Chief Minister married Singi law and order the center na Amisana Pioneer. Masik constitution of Indiana Yado put never. Amisadu Home Minister Brian Babu Nanga high to La Ledo of Fu and Haidium as 2 minutes of next labor. Which means the center is also playing proxy war in Manipur. Aduga 350 by Salai bagi symptom signal like a symptom Hagadra. Chief Minister the Unified Command is chairman of Lopoga Mapanagi CRPF DG Gormam Hapsala. Adigi Manipur DGPC Silmatam the Manipur Chief Minister Ayabay Logidra.
Ma Khangdi Manipur government was bypassed. They just appointed this chap Rajib Singh ko. Rajib Singh happens to Chief Minister Ayaba ma see the law be I do the Khangda. But that's what happened. There's no governance in Manipur. Lagi khulai mayam lising mari mga tadi nipan police amuri the low grip khulai mayam sai riba mayam se control kanan to ba. Is there any sign of governance? Marulak mayam sai music ma se kadom season kadom na Khangdi. Cookie Lan work on a Kalai season of Khangdi. Political parties in Siki, China, Warlordism season of the MLA Kuringi, Eki, Mangale, Nangi Tarale, Nangi Sas, Naki, I know both other you can hide a puggy. Sinurum to Lapia, Manipur. Okay. So there is no governance, Manipur. That's why we said good governance. Okay, governance, they did no good governance, Magi projection to open. And again, was that a ruin Hangani, Wangsi, a Makata, and Sumasi, from Silake. Punching line am haitare ozana ngan tham gi basida koi good governance party se launch over no michida ozagi press briefing da maru in haige base chief minister ma that is capable of reaching more and jiri amadi more yobungamba chief minister am puthokane have base masi ozagi wan thok se kamai lei mayam da kamai interpret to be base India ke home minister la aga Champur ka Kampo pe chap the yawangam the chief minister. Okay. Where is the governance? Where is his authority? Ma only attack torkani hai ki betagi ma yawgi the brain khale. The more to satti. The jini bhog satti. Okay. Hai ba ya I think sai rule of law leba adigi authority leba ma gi rich salai bangamba. Chief Minister la jiri chatpa ngamde ikai ningai wani mano gode ai kailuna isa la kamam num ta ai deputy dhari ai representative dhari na the representative ama oina kanonda pham haino mokono pham ni kari kai ai ta na tro okay yamna ekhogi maroi bo wahang ma hangre wang siga iroina ekoi Congress party ki Popilal da lak sake hoje ekoi ojala bana maroi ba journalist experience ge hatare ojagi journey mayam to ge ekoi hakting na mit na uhoba thengna uba pawda mayam ama Manipur ge hoje lai ba situation sida kamaina maduna factor moina contribute to ge habi matang da panbigre aina ekoi Congress ki youth president lak se ningje ngarang Manipur ki chief minister na thamgi bo wafam se ekoi ge masida maroi wafam mayam yauri wafam sing sida mapungoi na hairi issue si kamaina horokibano habagi wafam sine aduga mahak masana yam penjadabagi aije khwaidigi disappointed oiba chief minister amani Manipur gi adi magi mangda thokriba thodok mayam si na maram oiraga ga haibagi matang mayam se sida ekoi Congress ko in opinion kai ke lebe ai sama youth Congress president ama oina aigi party gi leader sing unavagi aingonda right to fangaktraga di ai disappointed oiba youth Congress leader amani haina haibda thoina kaidabra haina khale Ramdi Manipur ki Congress party ki youth ki president amo oiraga aigi leader sing unavagi hak aigi leader sing unavagi right to aingon da fangaktraga di plus leader sing dona piraktraga di mado ai disappointed oiba youth Congress president na haiba yaya ba karigino di thatra nga chatharakpa Manipur da hojik leidiba issue yamna tamthiraba issue Manipur gi chawkhat thorang da dukki matik tindharaba naha sing gi punchi manga ba hiram khuding makta sotharaba inflation gi nahan da supong de 10% ga yoba adudagi akhoi gi budget tam Manipur gi matang da happy raktabu gi mayam da dugi khoisauna ba nungai taba nungnang ba mayam am yauri se sidadi dum Manipur gi chief minister am oina ai disappointed oiba chief minister ne haiba da thoina kaida bra haina khale masidi aduga thatra nga sida prime minister unava gi unaraga Manipur gi matang da wahi thamangam da ba Prime Minister unavagi appointment hanjan lawbada unavangam da ba se masi adum disappointed oiba leader ni masana haijari do dum thoina kaide na khali maramdi yengo June gi tang 13 2023 June gi tang 13 ta honorable CLP leader Sri Okram Ibobi gi liching makhada Congress party gi MLA sing akhoi gi leiri ba MLA manga Sri Keranjit party president Sri Kaisa Megachandra adudagi Sri Okram Surja Kumar adudagi Sri Lokeshwar Moy yauna Delhi da Prime Minister unanabagi da makta 15 days came tawraga layeba adu bahari ba 15 days came tawraga layvasida Prime Minister na unavagi ayava pirakhide unavagi mahutta Prime Minister se foreign visit USA amasung Egypt 25 to 20 to 25 June jida chathokre ba
लाइब कांगू मणिपुर की सीरियस ओइब इशू जे पूरगा लाइब रिप्रेजेंटेटिव सिंजे उनवीदन चटखरेबा अदुजु consecutively 3 times chief minister oiramaba ama masa yauriba adu masa gi subida gi damak chatpasu nataba manipur state ki damak chatlibane aba asida so dum manipur gi chief minister so dum disappointed oi ba haise masida so dum sigi hauba journey amane aba ada Popilal do hang tang hang jauge ngarang ji manipur gi chief minister na pangibada haiba tare maroi wo phom moi na pangibada 2008 ta ekoi gi 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗘 singa suspension of operation ama ekoi tongna baje masigi agreement sidagi hojik leiba crisis se horokpani haibagi wafom amasu man indirectly hint toge masigi matang dadi 2000 hanjin hana jo bjp gi makai dagi adugi even manipur chief minister gi makai dagi hanjin hai gi bale 2008 ekoi gi congress party na maroi na congress government lai ngai matam da suspension of operation se 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗘 singa tongnaru baje mase it was a blunder haibase kari habini honorable chief minister masamak matamdugi sarkar da maru oiba position da leibani hena ma masa su dum ningsengamgani hena khali adu ragadi blame game se dum isa yawbo mafam du dum blame tawbai wani hoi mafam du hongbai wani misak tumakti hong de ba tawribse aduga suspension of operation sign tawna sida madugi ground rules aina rules mayam ama leidi ba dudi honorable chief minister ni hena bab tabiram gani hena khale adu sing do phajana nei nabu matam da dum kamai tawraga tawbuno haibda dum ma masana su gyan ta gani aduga hujik bharatiya janata party na sanari bilila se every movement da every moment da sarkar jina maithi bagi hiram da lakan hujiki poche dum pusalakani ba adadi state la ri ba sarkar je sahi kya surage sahi taret henjala abane bjp ge adai center da lai je sahi kya surage sahi tara hela abane ba adadi center da su bjp laiba state da su bjp laiba double engine gi sarkar ne yamna powerful oiba double engine gi sarkar ne ba tauge tangamba gadi madugi loopholes to leire na moina claim tawre leiba taragadi kari gi damakta madugi loopholes to muthat na nabagi damakta asuk sangraba chahi ji da tawbangam dri no haisu achoba question amane ba masi aidi thamninge duga ground rule ngakna hojiki leiriba suspension of operation de yauriba group se ground rule ngakna fajana chathan base masi sarkar sina tawbam thoi adu tawbangam dabida thaina gi hena blame game sanraga leibadi aidi manipur praja miyam na masi appreciate tawgani hena ai thajade okay makata na ekogi handak se congress ki maroi va leader mo riva AICC ki general secretary ekogi Jalal na handak manipur gi issues yang closely follow toba and every time any development je duma twitter la ekogi twitter hanagi hajukne x haiba social media platforms de ma post da gala kana magi opinion ma dum set tawi haiba opinion je not just national media khakta na manipur gi media mayam na jo dum subscribe to kanda masi dum ekogi tongan ba media mayam de report to thing ne handak ki manipur chief minister nandi di okay khongchat amasung BJP gi deputy chief minister amasung chief minister singi mifam yaw chatpa madam zida prime minister unagravra haidana hanba ekogi Jalal na magi tweet amada ekogi khidang haidar indirectly mock to ba haidare manipur chief minister da prime minister unaba phangravra aduga prime minister da Ukraine chatringai mamang amasung matung ani sigi manung da manipur da invite to rombra lawo haidana haiba gi wafam khak leike adugi tweet chigi kan ganadana haiba tare X tharokpa tweet chiga ikan kanadana prime minister Modi amadi ekogi manipur chief minister Shri N Biren loinana defense minister Rajnath Singh amasung home minister Amit Shah makoi mari je central government amasung state government official amata yaudana 25 minutes closed door meeting tawgi haidana tongan ba national media gi news outlet mayam na phone doropa sit hengne masigi matung da amuk Jalal na hangi question se photo di kadai no haibu hangsine swaida ekogi masi Jalal na unaba phangoi na hairam baduda manipur chief minister no unaba phangibagi mana masigi photo kadai no am hang po oidora aikogi congress party mi yeng da masi kamaina yengbe akoigi honorable chief minister say social media da yamne active hoiba leader mani manipur gi hairagadi adoge every movement bana tawgiba thabak thorambo oiro each and every movement khuding mak se social media da praja miyam da dum yauhanba leader amane aba haidi kitang tawbada dum social media da haidi mayam da yenghanba ai si tawri si unari si chari si thai haidi mana tawba khudimak se social media da yam active hoijaba at the same time prime minister Shri Narendra Modi ju social media je phajana sizinaba aduma prime minister amane aba aduna unagre haina hairaga masida mayam na question la ise honorable chief minister na road transport and highway minister Shri Nitin Gadkari unagi be photo thagalai
adadagi Sri Rajnath Singh Union Defence Minister unabagi Sri Ashwini Vaishnav Union Minister of Railways adadagi Sambit Patra MP Sri JP Nadda Union Minister of Health and Family Welfare aduga Sri BL Santosh National General Secretary BJP plus Sri Kiren Rijiju Union Minister of Parliamentary Affairs masi unaba mayamgi photo de upload tawreeba ai unaba hek loibaga miku kangdana adu oragadi mayamda lainari doubt se Honorable Chief Minister na Prime Minister unagre haiba taragadi masidi adum by virtue mipum khudi makta laiba doubt ni hana khalli Prime Minister ga unagi bagi photo se kaida laikre haina hangnarak pane ba question se ado sik matang da tongana chakhraga phare unare hana haire media da su kari da su fongre unare hana fongre unaba fangidre na fongu jodum yaugidabdi natte ado unare hana su fongre unare hana haiba taragadi mayamna Manipur praja miyam na hangi ise Prime Minister na karibu hairak page clear cut oina Manipur praja miyam da thambiyu thatraunga chatharaba thatraunga henjalaba Manipur gi issue sida Prime Minister na kari ultimatum pirakke Manipur sida kari tawba yai hairakke natraga Honorable Chief Minister na Manipur da thoiba thodo wathok se Prime Minister da kamdo na brief tawrambage haibase hana goi de adum kitang tawbaga dum Honorable Chief Minister na phajana phongdok panina handak su praja miyam na ngaira leiri se Prime Minister unarakpagi pau du neba miyam na ngairi se karigino de Home Minister Amit Shah mamang da unagibda airport hek thorakpaga asmayam nungai pau ma leire chingdana Amit Shah ji na senaragani aduga tampakta na ina senaragani haina phongdok khiyaba yam excited oina matamdu da khoju tagi heba adu oragadi haujiksu Prime Minister unarubagi photo yaudana camera yaudana aron ba kamada Manipur ga mari leinana Honorable Chief Minister ga phaminaraga wari pachana sanagiba wari do praja miyam na taningi haibaduni aina phongdok chaning basi okay thank you very much mathang se ai koi CSO gi haidare social activist uncle Jalal da mulak se uncle da laksaning baje mapungoina handaki lerevi issue sida Prime Minister ga koi Manipur gi Chief Minister ga in the last 18 months haibatai masida yana unaba then unari basisu yamna significant oin have a closed door meeting amani with Defence Minister and Home Minister masida state government gi official amasung ekogi central government gi official ani wak se ama phog yaug de hebani sigi leiriba phibam se meeting se kam significant oi haidana oi aduga masida haiba meeting sida mapung oine kari khanagi bagi have a precisely hoju phogudi mapung phaba report ama phog phangdri mapung oine khannaba se ekogi Central government maruina ina thengnazaba national media khara da report tarpada central government amasung state government ani na irang si lotion abo honari bagi road map amadi madugi plan mayam do discuss tobuni have wafam di palli Chief Minister amadi Prime Minister unagi bagi masigi meeting si koi congress tagi kanna masigi proof puthoro haidena congress ki ICC ki maki digi amu taksala puju dum thengnari hojik maksu congress ki maki digi ngangi basida indirectly have tare masi thajada bagi mowong ma iman man bagi mowong jadum tore kari happening enka Honorable Prime Minister ga Manipur ki Chief Minister ga unakhi bagi kano sema de report sema de akhoi national gi adom media sing da media sing bana report tore including PTI bana report tore masi unakhre have potum mati adum media sing da report tul tawrabani na khoi unakhre have sida dum akhoi adumaina thajaba yarabo afam ma dum oine na khalle tom song unakhri badugi magi outcome discussion tawkhri badu karino kari wafam Manipur gi Chief Minister na Prime Minister da hai khre duga Prime Minister na kari wafam thajaba pirak e haba potumati akhoi madugi chapchaba akhoi miyam da phongdok pa yaba media da thamba yaba wafam leitribagi oiramba tai madu chapchana akhoi akhoi unaraga discussion tawrugo sini haidana mayam da adu publicly akhoi thamba potumati akhoi na uba leitre ado haujik matang sida akhoi na kitang akhoi na nainaba yaba akhoi na yengba yaba adai matang da kari khanaramba yai natraga khanaramgani hana akhoi na speculation tawba yai hana sum yengnaba da akhoi Manipur gi Chief Minister na akhoi national media amada pi khiba interview se masida mana palli bo wafam sing se masiga mari leina bo wafam sing do akhoi Prime Minister ga shoidana khanaramgani haina adumaina thajaba akhoi maikai dagi di adumaina fil tawi adu khanarambai yaina khali aduga hojik leiriba wathok se masi crisis se masi final solution nama karmaina purakpa yagadagi haiba wafam se masi shu
अखोई मान हौजिक चीफ मिनिस्टर ना अखोई इंटरव्यू दा पल्लिबा वफमसिंग से मसिगी कंटेक्स्ट दगी मसिगी परव्यू दगी अदुम अखोइना मदुगी मतंग दा नैनरम बया है ना अखोइना दुमाइना लवी अदो मान मरु ओइना अखोई इंटरव्यू दा पल्लिबा पोट से कोर इशू सिंग से की मतंग दनी इंटरव्यूअर दुना सुयाम तोइना हंगी कोर इशू सि करिनो ना अदो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना कोर इशू की मतंग दा अदुमाइना ताकपी मरु ओइना इलीगल माइग्रेंट की मतंग दा अदुगा अनि सुबदा ट्रक की मतंगनी अदुगा अहुम सुबदा कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड दा इलीगल ड्वेलर्स लैबा मसी तकथोकनब होनबा मदुगा मरी लेना अखोई पॉपी प्लांटेशन की मतंग दा माना ट्राइब तोरुबदा कयामुक 20,000 स्क्वायर किलोमीटर हाइगद्रा मदुआइदा अखोई पॉपी प्लांटेशन सी कनो तौग्रे मांगहन ताखनग्रे अदुगा इलीगल माइग्रेंट से माना डिटेक्ट तौननबगी थबक तौरुबा सिरगी अखोई गवर्नमेंट पेंदबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा पेंद्रबा अदुम प्रजा सिंगदुना मंगोंदा पेंदब फोंदोरकपगी मुहुत्ता मंगोंदा पेंदबदुगी रिएक्शन दो पीबई मुहुत्ता कांगलुप की क्लास होइना सुमाइना लाखिबनी मसिनी यामना नुवाइत्रिसे हाइबनेबा अदु सि मतंग दा ngसागे अखोई तामो कनोदगी तामो लाबदगी ngसाय मरिक चोंबा अखोई म्यांमार दा अखोई लाखिबा कनो सिंगदुगी मतंग सा पे थांबीग्रे अखोई याम नुवाइ तामोना आई वहां अमा अनिदा लाक्चौगे मसी तस्याव तौर खुंबिरो अंकल एज अ सीएसओ लीडर मोइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्स है हौजिक मणिपुर की सिचुएशन दा लेरि सिचुएशन से हैंडल तौबदा लेरि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्स इंक्लूडिंग मोई की पॉलिसी एंड प्रोग्राम से कमाइना एकोई की मसी की ऑब्जर्वेशन से कमाई ले एकोई ना है ममांग दसु तत्तना सिगा मरी लेना वाफम दा तै मीडिया दसु अदगी सी मीडिया से दा खोय फोंगदोकपा खोय ओपिनियन हानासु लेजखरे दु अखोयने यंगजबदा इंडिया गवर्नमेंट की सी अखोय प्राइम मिनिस्टर ना ममांग दा खोय की राज्य सभा दा पीखिबा स्टेटमेंट अमदा मान हायबो नागागा कुकी गा तौनागिबदो सही मरी मंगा सथागीना दैतारगदि मणिपुर की से मसी हुजिक लेरिबा कुकी गा मैतै गा तौरी सही मरी मंगा गुंबा आ सही मरी मंगा गुंबा चथारसु मदु कशु अकाइबा लैतरी अदुम नॉर्मल नि अदुम नेचुरल नि हाना ममांग नागा कुकी सही मरी मंगा लोइ ngomdri तुनी अना से सही मरी मंगा मुक लैबदा अदु अखोइदा लोइसनबा ngomdri करिगिनो ना ब्लेम तौनिंगाइ कशु लैतरी हाइबुकी मेसेज अमा यावबा माले स्वाइ मतंग सिदा अखोइने यंगजबा मियंग तथि थोरइबा क्राइसिस सिगी हौरकफम मरुसे मसी अखोइ चीफ मिनिस्टर ना थमिबा पोचिना इलीगल माइग्रेंट्स की मतंग ड्रग की मतंग से थमेबको द इलीगल माइग्रेंट से डिटेक्ट तौबगी मतंग दा अखोइ तोन तोन बा इंडिया की लॉ मयाम मा सिदा चनहनबगी खोलनबगी इंट्रोड्यूस तौबगी फोटबई लैरिबको सिगे पोट सिंग से इन्फोर्स तौरगा लॉ दुगी मखादा थबक से इंप्लीमेंट तौनबो होनबदा अकाइबा पिरइबा येखाइ थिंगाइबा पिरकपा अदुगा अरानबा तौरइबसिंगदु लॉ दु इन्फोर्स तौननबा लेबा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी सिंगसिना तौफम थोकपा मागी मथौसिंगदु चपचाना इन्फोर्स तौबा मतमदा कनानो लम हेनदोइसे लम हेनबसिंगदु लॉ की मतुंगना डिटेक्ट तौरगा मखोइसिंगदु पनिश तौगदौबनेबा सोमददी लेतदना कांगलुप की क्लास अमा लाकपसिदा कंट्रोल तौबा ngabdrise कांगलुप की क्लास से कंट्रोल तौगदुरिसि सेंट्रल फोर्सेस सिंगसिगे स्टेट फोर्सेस सिंगसिगा ना कंट्रोल तौबिगदबा नत्रबा मदाय मतंगदा मागी तौफम थोकपा लॉफुल ड्यूटीज दो मदुगी फेलर अमा लेरिसे मसे मरम करिगिनोबा ngang manipur chief minister na interview se phongdo khibada asam first ki matang da hangbo wahang abada asam first na state forcing thing ga thami habagi wafom ama masina maruina maitai community da tampak le riba miyo sing sida yamna chawna insecure hen ba pen da ba myam po I haidana leiri adwai the central government amasung state government ani gi marakta ekogi certain kind of not even tussle na tragasu karigumba khara area khara gray area khara leibra habagi wahang du so the central government ki response amasung state government ki commitment ani se kamai yingi सेंट्रल गवर्नमेंट की दी आपना सेंगना हायरकांदा मणिपुर दा थोइबा क्राइसिस से yes मसी मखोइदा अलार्मिंग ओइबा क्राइसिस नत्ते मणिपुर दा थोइबा क्राइसिस दगे मखोइना अखोइ तोंगान तोंगान बा कानाबा मयाम अमा मोइगी कानाबा मयाम अमा ओनथोकननबा अदुगी गेम प्लान दो अखोइ चथरबरा हाइबगी चपचाबा अखोइना चिंगनानिंगाइ ओइबा अदुगुम्बा अखोइ सर्कमस्टेंशियल ओइबा चपचाबा ग्राउंड मयाम अमा अखोइना उबा फंगेबा मरुवाइना म्यांमार दा थोइबा क्राइसिस सिदा
अखोई कुकी चिलिनाउ कुकी कम्युनिटी से मसी अपीस तौरगा थम्मकांदा म्यांमार दा इंडिया ना पामिबा अदुगुंबा थबकसिंग से मसी फजन सथब ngamnanaba adugi thorang ama India government ki leibra haina khone singnabaduna maram oirakanda central forces singchina adumba kuki gi adumba underground outfits sing adumba keno singdugi mathakta sapchana law enforce tawna ba thawak tawba ngamdabagi maram che adu oibra na khone singnariba nakalamromda Manipur government na central government ki maikai de cooperation chapchana phangde haiba taragati matam chana अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट अखोई थोंग थिनबा सेंट्रल गवर्नमेंट की मथक्ता चपचाबा अखोई मणिपुरी सिंग नाक सेनबिना नबगी थबक सिन नंग मतम चाना टाइमली लखतप ngamdriba करिगिनो आइबसे मसे मोई माइकैदगी मसे मचिन थोकपा अदुगा मियामगा लोइनना अदुगी मतंगदा अखोई चपचाबा थौरांग अमा पाइखननबा अखोई मियाम सिबु लमजिंग बिरगा सेंट्रल गवर्नमेंट माइ ऑनसन बिरमति अखोई हेन थागत चरबगदमने अदुगा मसिगी मतंगसिदा मिराज वाफम तगा पंजाउगे ड्रग की मतंगदा अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न पल्ली हौजिकी इंटरव्यूअर दना हंगबदा अखोई इलीगल अखोई कनो सिंगसिगी मतंगदा इंडिजिनस पीपल सिंगसिगी मतंगदा क्वेश्चन तवी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना इंडिजिनस पीपल सिंगी मतंगसि फजना खुमी खुम्बा मतमदा अखोई मरुवैना नागा सिंग नागादा यावरिबा तोंगान तोंगानबा अखोई ट्राइब चिलिनाउसिन पल्ली अदुगा नाकल अमरोमदा अखोई मैतै सिंग मैतै मरुवैना माना डिफाइन तौरिसे अखोई सना मही अमसुंग अखोई मैतै हिंदू सिंगसे डिफाइन तवे अदु लाइबक थीबदी मैम हाइरकपदुदा सुम खलौदबनरा निंसिंगहौदबनरा अते अतै मतमददि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से यामना फजना मचा तान तान हेक पनगनमनि अदु नुमितो ngarang gi dumak tadadi नेशनल की अदुम मेडिया दुदा हाइबदा मणिपुर की इंडिजिनस कना कना नो हाइबे मतंग दुदा कोई पांगन सिंगसी हाइफत पनबदा यावखिदबा माली आइना ताबदा लानबगिरा खंगदे मसिमा खितंग अखोई कम्युनिटी दा करिगिनो हाइबा क्वेश्चन नमा करिगिनो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना ओमिट तौरिसे हाइबा क्वेश्चन नमा खोइदा फावी अदो अदुगा मखा तारकबदा अखोई ड्रग की मतंगदा कम्युनिटी में आम सुम मथंग मथंग हारकबदा मा हाइसी ड्रग ता एंगेज तौरिबा ड्रग ता इन्वॉल्व तौरिबा पीपल सिंदु तनी मखोइना टारगेट तौरिसे अतै अतोप मास कुकी के पीपल सिंदु दा नते हाइबा मयम क्लियर ओइना माना बदी मेसेज पी अदा अखोई इवन मैतै चिलिनाउ सिंगे मरक्ता की फावबा नागा सिंगदगी सु हाइना अखोई ड्रग ता इन्वॉल्व तौबदि अदुम लैरी हाइना पलकपगी अदाइददि अखोई मैतै पांगन मुस्लिम हाइबसे यम क्लियर ओइना अदुम पनबिरमे ड्रग की मतंग दुदा हाइतारे अदुमदि याम नुंगाई ड्रग तुदा इन्वॉल्व तौबगी मतंग पलकपदा पांगन जे थबिरमदबदो अदुगा इंडिजिनस की पलकपदा जे थबिरमबदो अदु खितंग अखोइदा कंफ्यूज तवे ओके पेन द बगर दे कोई अमुको की मेकै दि फुंगदोर ए अदु नेशनल आइडेंटिटी की मतंगदा अखोइगे हंगबा वहंगदुदा दि चीफ मिनिस्टर ना मैतै पांगल जे पनगी अदुमा आई नो तौजौगे मथंग से आई को जाला दम लाक्सगे ओजादा लाक्सनिंग बजे ओचा ngасagi हो अदुमा खोइ येंगिदा कैसु माना निंसिंग हौदबो नंगन ओके अखोइ मखाता ना आइनो ओजादा लाक्सनिंग बजे ओजा अखोइ सब्जेक्ट से ngasai चीफ मिनिस्टर की इंटरव्यू की वफम से मा चौरक पसवाइदा एनी आउटस्टैंडिंग इश्यूज लेगा सु मखादा लाक्सगे ngarang ji manipur की अनदर एमपी मा राय सभा की हजि बीजेपी रिप्रेजेंट तौरिबा अखोइ की राय सभा की एमपी इनिंथौ लेसेम बसाना जावबना ngarang याम तेना यामना मचा खाइना थमगिबो वफम खरजे मरुइदा मणिपुर दा शांति पुरकनबा अमसु सॉल्यूशन पुरकनबगी वफम अमा हानदगी सिचुएशन से तम तमना नॉर्मलाइज तौरे हेन हेन सुम फिबम फगले से फगल इबा फिबम से की क्रेडिट चे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर अमसु मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नि हाइदना पनगी मदुग इरोइनना मणिपुर की अखोइ की याम सस्टेनेबल ओइबा सॉल्यूशन मा लाकनबा अखोइ की होनबी यो हाइबो वफम अमजु पनगी एट द सेम टाइम रिहेबिलिटेशन की पैकेज अमजु अखोइ डिमांड तोकी मणिपुर की राय सभा की मेंबर अखोइ मणिपुर की एमपी सिना थंग्रि वफम सिंग से अखोइ ओजागी मियंग द कमाइना मसी उबी कई कई ओपिनियन पिबिनी अखोइ की राज्य सभा की ऑनरेबल एमपी लेसेम सना जाउना हाइगी बदु बीजेपी की इलेक्शन दा ngaम माले हाइबा आठदे मणिपुर इरांग लोइरे हाबगुमबने माना हारिदो इरांग लोइरे लेबम चाबम जंग तो फजन सिनबियु मसी मोदी जी अमित शाह जी बीरेन जी की थौजान नाखा मणिपुर इरांग लोइरे हाइबा द वार इज ओवर हाइबगुमबगी मागी स्टेटमेंट अमा पी ओके अदोगा रिलीफ पीओ हाइबसिदी रिलीफ पीगरे हैना करोड़ पीगरे करोड़ा पीगरे हाइबसि व्हाइट पेपर में दरकार है हाउ मच मनी हैज अ सेंटर सैंक्शन for rehabilitating the internally displaced persons
following the 3rd May 2023 crisis thereafter. Ko May ki tang ahum 2023 ki matung da thole ba myam se gi khunda laita na ba gi paisa ki ya thada rakhar ke center na TV lai na blu pa lak yang kai thada gre bum ta hobe relief center sing si dan ma chai hat asu dc sing ki khotang da akoi da lak yang kai ka ne TV lai ke sim he se o ba dum thoi do nang gi kan do yeng ya nang o do yeng ko ke hai bin te ko TV lai na blu pa lak yang kai khak lak kre ba kurani lak kre ba nom di ta hobe ba mayam ju harau na sai gi TV yeng ka program yang harau nei na ba sai sak sing lai te ba sai tumam sa bam lai te ko no kaung no bi hai ta re ko I think that is the main thing. Aduga kamai na mo handuri rehabilitation so asan puda le amba maitei khun sing nu bulldozer to takhai gre karai handoi no kuki sing kara la ka do no khongjai beng da le na mo kno building ma du che phok yong phakre chumma da gi mai furniture ngong to phaklang che phok yong phai in sai gi pharmal du ngak ta lep le ho building ma okay. Where are these people going to go back? Madu ki comprehensive plan ama hana lok thopam chang brain khale adigi crisis ti kada yor ke dang na ngarang na handa sarkar na saba rehabilitation gi mogi private yum du le harau ne ha nu pam harau da thau yan sigi jane adigi sarkar gi site ki thop statement nu pa du alcoholic ni ka hail thopi I think the chief minister himself has said that I think this man is an alcoholic kind. I bet he must see this justify to report. Magi mongoda labor magi strain adi mongoda stress me amdo mayum hanbe ya de bagi magi saning ba sawa phang da bagi sening ba set pa phang da bagi thap tong mu thong pang da bagi madu ki traumatic experience ma si suicide tor pa ne have si kau phu no pa di yu kar ka man na har lo sal I mean that kind of blunt statement should not be given at that level. The word Danida. The same as another one, a highly was landway rebudium wiser. Okay. Landway no Kanakana, Karikari, and Kataman condition, you know, Matino, Tuasan Pusapayane, ever Muresa, Iran, ever Campu Pusapayane, ever the Kongai Sin, Campu Piti, Tuasan Puli, Mure, Impala, Payane, ever, Music Tuasan Puli, Anabsing say. Wati yung nom da ajual phok chat laga ajual le wati chatnari rims laga leibe yani haibra so sambu da hogi ba medical college da mai tei satra myam chat laga tamba yani haibra these are things that has to be chalked out and put in black and white I think sai CM na hai ba prime minister ko unagre hai do phari unagre the kari gangna gi ke do da hai ba has it transpired to anybody that what actually transpired between the conversation between the chief minister and the prime minister CC ya na CC point serious da CC hai bagi statement am ni thok tre sai gi Miraj so hai gre national media degim local media lon cover ta kre ko unna gre photo yaw da khang tre camera meeting on to ram se ke no photographs allowed kind ko doesn't matter but mabani no wari sanri la na gi wari di oi roi da na kari sanai gre ge prime minister da ko CC hange adu ba ban CC khung re CC tawre khole hai ba pham dum di I may be wrong, I may be wrong on this, but I don't think he has ever said this as what has transpired between the conversation between him and the Honorable Prime Minister of India. Okay. The drugs matang I want to categorically state that Sri N. Biren Singh, Honorable Chief Minister of Manipur, should come clean and clear on the Jokosai Joe case. So Josai Joe in a 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗦𝗧 number 4 kilogram Madi Makai Pabnupasi lower court to now LDPS court to Maran like through my driver Pasan 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗦𝗧 Country Haraga Madbugomena lower court is judgment of the high court such is a Kari Manamgino. What is the political agenda? He has to come clean on this. Magi number 4 Sab Kopagi Karagi Sing Hangabanga Tabun Mam Tamaga. The Kosa Joe about Chandil Autonomous Council, Chairman or Masiki Makutagi, 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗦𝗧 number 4 Pabase. I say lower court to no Margin, Natimagi driver in a right Matumda. Just hang Natari, but I look at what Prakhali and High Court, Sakazab Natrahaba.
चत्रे कई कोर्ट केस में आम ले आम चलगा तई चपंगम दे गाय ने यामना हुमसे को आंगाम साइ टाइप कुम गेबा मधुगी बृंदा करेगा थोंग वखन मैम तोंगान बस चैप्टर मैम ले रहा ओके बट ही हैज टू कम क्लीन ऑन दिस फर्स्ट unless he comes clean on this mana poppy film मैम यान थले खोतले करेगा मैम हाई बदुदी that was secondary my satellite mapping the 60% हंधरे है पर केनो हाई अदुगा poppy plantation यान जे हाई दार कदि aerial crop sprayer नु विधि साइ तोरक पायरो लोन अमुक तक यूरोपियन छोटी तारा दा एक लिसिंग मरी मंगा की पोपी प्लांटेशन हाथ याने अदु तौदे वाचेट न पायरगा विधि पकनोगा एमआर से पाय मैम तौर कल तौ पोतु that I think is we think we are too mature to be winged by those tactics sai tare ko oza matang sida drug ki wafam sida ngarang gi interview sida manipur ki chief minister na pan gi da haiba tare ngasagi boarding question and answer cookie gi lal howaki maroiba ekoi fraternity group ani oriba UPF United People's Front amasung KNO cookie national organization ani je masigi drug trafficking se related oi haidana even narco terrorist ni haidana blame to mayam leiri moise aduga whereas makhoi there has been positive development cookie dominated areas sing the hariba lal hulu ki fraternity ani sina haiba tare ani sina cookie gi village chief mayam sing the cookie elders mayam sida drug thadana ba maru poppy plantation tawdana ba haiba lei haidana sida advice to baje aduga drug trafficking gi thabak sing de option dana ba advice to we haidana pan baje instructor we haidana pan baje masi matang da clarity mai khoi da leita baje kai kamai no ubi ozam se ta sing nama cookie lal hobu sing haiba UPF we gera keno masi manung da cookie lal hobu body mayam lei doini moi mayam je drug ki mayok te leina logo doira na poppy plantation ki mayok te leina logo drug kai habini white lie wa him ne okay moi na hata chi da statement hum thok ta guda ba phum na te there are thousands and crores of rupees embedded into this poppy plantation ko masis ta tawri si lupa lakh ama march hara thadar ba tam da November, December, October, November, the la ani ka khalak pagi kenoni business point those. Masi cooking out na finance to gunate mai tai zu yaung gane naga zu yaung gane. Marawali bhog yaung gane. Business is business ko. Gujarat bhog samna ba yaung gane. Paisa thadar ka de dum la kane ba. Sagi Indian was a narco terrorist. It is not just cookie narco terrorist, pangal narco terrorist le rongani Maite narco terrorist le rambe mayang le rambe narco terrorist ki definition je khara pakthok pa ya bi othok le ri ba adu amana number 4 si ya nam da golden triangle la sungame ko golden triangle le kilogram ama mori yong no porak pa sa mori yong no porak pa sa 9mm pistol om yaw kane ba okay agi mori de yu la ni no 9mm pistol sina escort to ba ngu na pai ho do this is a normal mo terms of trade like okay liam luri na matam lu da 1988 89 we ta ro sem golden triangle le gi por na ma forces this da street yo mun tam lising ani pi ba gram am da okay adi poppy se swai thare adi gi thobal district sidane men oziki crude laboratory me am through brown sugar ka and thole se adu lupa lising ani pi ra ma gram ama da piram se lupa chahum me phange Maitu on the Moisi tomorrow and go. Oh, I see no drug rehabilitation center, Museum Sang, Marilyn, Ramay Kango go. Luredi, Lupa listing any pair of ports in a Lupa Sani so whom the Hydere. Ani subra say kun pan kun mato kun itu di sawa horums and say tramri the Hydere saris. Tina lie ina kun masam sung sara musiki CX mystery masasar and masana sex suba. My padre so however my yum type no padre masase poor copy. Poor I believe is a Yuziki, the got Howard district hard, but is a Kunling Palo communal. Okay, but see ports in it. Price hunter incidents see Joikumat with the Saba Horam, say Ram, the Saba Hore. Say whom Pubo Sabale, couple ports, single Ekang. Okay, but say who puts who put the mud say Tam Kunumza and Talobang, the say Tram, to the Amna never. Yamna how Ragamagi, San and Konata, Legano, Matam with the Ma, poor can see the Sang Epoco.
masi kai gino the market rates are higher pagine market rates are higher padagine ko adigi mayam no su khangam ya kano da kano da haizil laga sangmai de la laga mai te khar si ko ki guys masi khuna ta ba da 40 sapani so inta okay the moy kapu pirom dagi la ayu me ya da marak se kun le sing su sinner ga mu te ko ba to bane ko फोर की एडिक्शन से क्या हम साथी के द मपा सिबे पोलो इब फोर का पगी माय रिक्वायरमेंट लागे दे पोलो इब नंगद्रिंग ने चेल का पुर हल्ला पोलो इदुने फोर की माय की निशा की केनो से माय अर्ज सो इंटेंस को सिबला कहीं की खंग पोंते नाउ सीने खंग थौजल लेने फोर तो फंगे दे नाउ सीने नंबर 1 द प्राइस हंटर है इंसिडेंस ऑफ can we see my ears ya haidare widespread effects wang triangles is broad of maka be as broad oil okay so this is for you can also ko adu sai gi kukila lobu sing sina mo yaning di haiba si mo jalaga popi plantation ga yang khai ru na photo thagalo mo de sai me te ma hale photo thagala in ni Exam jam pakang mahal itu punya foto tak kalau dia kangin ya kok. Tahu orang ni, let's see if they are so genuine about their thing. Punya locate atau punya control tahu area ni, Manipur police sang menga menate asal pun semua ini malu mata ada mulai kerana ni na. Asal pun sila kan tahu semua itu center instruction lah am gani. It is a very disciplined force. Punya officers yang Indian Army ni, punya yang tu punya level lah tahu roy. इन लोग को छोड़ दो ऐसा आई कमांड तो कोकी का पाइटी का कन लान तुम नहीं ऐसे इस ब्रिगेडियर मतलब 8 सेक्टर है ना उनमें वो जम्मू एंड कश्मीर सट खड़े कोई सवाल 9 सेक्टर है आर्मी 8 सेक्टर है जीएन के लिए मसे कनो लोकताक के दुले रे में मुझे बेसे बेरु तो का ब्रिगेडियर तुम थेंगे अन मोय ना है से मतलब तो कोकी का पाइटी खन से द आर्मी से पाइटी की भी संग है ओके ब्रिगेडियर से they require a little bit of protection also. Okay. After all, they are at the receiving end. Okay. They are not as strong as the cookies. They are not alama. The yam nungai bam na CRP na paiti kangu the SLR manga phai ba. Smoi CRP na paiti la lo the SLR manga phai and press kar chalo nonga la army kangu la SLR to puro khoi gi ne no chat ki it is there on record. I remember that incident. Okay. Paiti na para me nong se army na khoi gi nong me ni moi na matang ko se no pi gi no na phari piro wa CRP the army la lo gi ne. Okay. Okay. Alo asal pun no je paiti cookie ke tong se adu yong tong to do break. Asal first ki matang si osa. Si matang se handak si asal first ki DC himself PC nair na jo handak ko gi kokomi yaw na Manipur gi look me amana asal first se yam bias ore in terms of direction. aduga moise Manipur dagi withdrawal tawgado ni have dana ekoi Delhi dagi then Bangalore dagi Manipur da leiba ekoi gi mafam do leiba Manipur gi mi myam jina yam kan bi hogum hojik sa sarm first thokado ni hedan lai and ekoi gi asar first ki DG na mo hairi bana ekoi neutral oi ekoi na phari ba mi yam ba cookie ni ekoi na ekoi gi even air personal series ju cookie gi mafam dani ekoi na thugai ba bunker ju cookie gi ni ga haiba gi mo ma lei gi ba jenda kai respond to ni Assam Rifles is saying referee and Hazalap. Referee will be more coach and cookie on to me, man. Okay. As a Piscina, I know him. I met him once or twice. The man I have the hung with a Adu, Sugnugi police station among the Moy Casper Gari, Kamzal Laga, additional SP and SDPO was single able to talk by other Namitaguna. Sugnu police station, the army matak the FIR and Nilayes and Ankari hiding a leg. Nobody has asked them. Okay. The police have filed 2 FIRs for army police keep on duty the impediment people get things and bagi FIR and leg when you see Maga de Muya Major America Matak. I don't know the particular score. But the police, Manipur Sugnu police has filed 2 FIRs against Assam Rifles for stopping them from carrying out their duties. Okay. Okay. Yeah. Now these are incidents which are highlighted. Ada sagi
chumi cookie na ka soi nang ka pan mo cookie na ka pan si bo but there's so many incidents sai gi mayam jang sauri is kari gi no da ama khakka ani khaki incident wara moi ba hanjan sum ngarang na tok na han mak ta jiri bam da to da tangjan ba da asana ban sia khoi jaga no chang ka kan hai bu gum ba now these are things which okay thank you very much oza ai mathang je ko youth president lak sage ai ko popular de lak ningi je hojik haki mamang da hai batare a short while ago India ki Lok Sabha da ai mayam na anticipate to je handa ki MP ani je both inner amasung outer ani je yamna unprecedented oina hai batai aduga Congress ki leiriba hojik kare MLA masing je only manga khitani manga jigi manung da ani amade outer ni aduga ahum amani inner ni aduga ani makta hai batare despite of I overwhelming support ama elected legislature singi maikei leiva NDA block ka India block ani tong ki Congress ki ani jina ka mai pakhi bani mai pakhi ba ani ji degi mayam na yam kan expect to je India ki parliament moina piba performance yam fajarakani amasung as an MP moina moi yam responsibly thabuk torakani aduga head leivi issue si jam phajana deal torakani haidar mayam na pana bani ahan bagi oina Lok Sabha gi president ki address ki vote of thanks ta Manipur ki energy oina parliamentarian oiriba ozabi mol jamna magi minute nipan ga second yakai manga muk sangba magi speech ama thamgre madu parjana widely appreciation to on other side opposition gi magi dedi madu core issues mayam ama left out torme hadina wafu mayam thamgi aina muk laksening sina ozal free ki speech so intabira lakom godobo male aduga congress ki meki degi magi take away point sing kari no moroina man haigi vazida aikhogi manipur gi justice kadai legre aikhogi manipur jinoina mai thadopani aduga prime minister kari huju pholak tribunal union home minister na kay damukta yam thuna irang selection na buhon tribunal haiba questions mayam matori a lot of questions were raised ngasi gi no misida even Rahul Gandhi thagale adagi then yamna mana aikhogi address to mutam da objectively address to gi mami tai kari happening karam take away point sing lai asi thangyo phom outer ge honorable MP Sri 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗚 mahak masa mag nang si pi gi ba minute 35 muk sang ba speech se each and every point mayam na Manipur praja mayam na yam ne appreciate to gi aduda mana phaja ba hai ba da chahi tara hen ba se khoi na ha ki man ki ba tar lai chahi tara hen ba se prime minister Sri Narendra Modi ki man ki baat khoi tar lae hojikti Manipur ki baat tabiyu hai bane ba Manipur da lak piyu home minister su lak piyu Manipur ki baat tabiyu Manipur khoi kham theng ware Manipur mai chae Manipur da shanti leitre masi laga Manipur da awana se hangbiyu haina hai ada bana yamna nungsiba statement ama thamba je kaino haragadi yengo tampakta leiriba aikhoigi maitei chinau sing tampakta leiriba maitei chinau sing se kangla tongbi lan bangamdre kaithel manbi lan bangamdre adudagi chuchanpur changjan bangamdre somda sugnu dagi hendok bangamdre palel hen bangamdre adudagi asomda ukrul rom da chat bangamdre hane yam phajana yaingong Popilal bangamdre hane adugi statement bo yam phajana marik chumna thamme ada mana kaino duda amtang ai gi was tabiyo asuk waraba mafam airiba akhoi honorable MP ani se Manipur praja miyamna huge margin da kahaliv no haragadi madugi thajabdu ubagi ne ba madugi thajaba MP ani sida makhoi ani sina Manipur represent tawraga chadhan bataragadi soidana maki Manipur praja miyam gi voice kholau se soidana maki parliament ta thamakani haibigi thajabdu ne ba tawrise madugi thajabdo manghan balaitana ozabi mol nasu yam phajana marik chumna minute mapan muk pi ba speech to the pigi at the same time ngasi Sir 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗚 nasu yam phajana marik chumna pigi hoi mamangi ozabi mol na pi bada core issue adu da haina ruling gi side gi yamna criticize tawgi core issue ai bu parliament prime minister na Manipur thausabi da je core issue ne ba
Manipur na huzik thengnarebe samasya thatraunga hela basida solution puraknana ba honna da base masi core issue ne ba instead madugi mahutta Rajya Sabha da chelaga Manipur da shanti leire school kare luhong ba taure chathok sin taure hana hairi do madu core issue na thai ba kawe habni da adu dang ai thamjage okay hauzik Rajya Sabha gi ofam je muk panbiri hauzik Congress Party na yam toina hangbo wang si BJP gi MP sing na kari ngang ki ke habane du Rajya Sabha da BJP na zu yam kana hairi besina ekoi gi amadi minister oigre aduga amana ekoi Rajya Sabha gi MP oibane aduga Rajya Sabha gi MP ekoi ningthol sem sana jawk si de dum ma illegal immigrants sing gi matang da adugi mangasai border fencing gi matang da wafo me ma thammi haidana ekoi tadana hai aduga mamang da thamgi besu leire and ngarang gi dana amuka hozik sadari parliament session si da ngarang Ikut Manipur gi MP Rajya Sabha gi MP like in those leisure sana job na thamgi wafam je rehabilitation package ama musung Manipur gi issues yam tun resolve to bi yo habani ani jini maru point in thamji atopa point amadana Manipur da irang je tam tam na safare aduna safara badina sigi kudong chawal roga issue ji resolve to bi yagani habi wafam masu pali kari habini ngi matang je Congress ki irang safare haina aidi chinda khakta statement amoina I thokpadi masidi chumde hana khale safare harga practical oina Manipur laimai da ugadabani madumakto honorable MP Rajya Sabha na su ubiram gani hana khale aduna safare hana lauraga peace leire na lauraga laimai dadi Manipur dadi kem ta tadraga di madudi ai di statement khaktuna ai apen ba leite hana hai janinge adu ngasai akhoi gi pabung Yambem Laba na su thambi ki ba honorable Rajya Sabha gi MP na thambi ki ba statement duga mari lena pabung na marik chupna haibi gre na khale maduda idea dum stuck tawjage okay aduga ekhugi hauzik leiriba issue sida Congress party gi maikai dagi hauzik leiriba issue sida kari deliver tawkhage haibani MP ani dikare adu ngasi fawda kari deliver tawkhage hadana tonga social media site sing da BJP gi ekhugi spokesperson sing then BJP gi leaders sing na question hangapase adum ekhoi yam tatana ta even ekhoi Popilal isamaksu as youth leader moina Congress ki leader moina mase awai akum tawna ba social media yam toina ui masigi matang da de ngasi ekhugi notice video gi dialogue ki kutang sida habatare Congress ki MP ani sina ngasi phawbada habatare kari ekhugi rehab ta leiri sorry relief camp ta leiri ba mayam aduga haziki lanji gi mari leina kai ki tawkharge na wang mayam hangi ise se kari pom bibi Congress party na since the very beginning ngamjaba thakta rajniti dol gi dola gi thidana dum Manipur praja miyam gi work tawraga lai at the same time Congress party gi level da national level da Sri Rahul Gandhi ji masa yauna Assam gi nakraba Assam gi MP Sri Gaurav Gogoi yauna parliament ta adukki mating Manipur gi matang da pukhat pigi adudagi India block ta yauriba MPs mayam na mahua moitra dagi hauraga mayam jina Manipur gi matang da Parliament nin hangi bani aduna sumaram oraga even Prime Minister maron kitang dorga su second kunsagi mamang jahi da thora khriduni ado handak su Manipur gi MP ani na kaidograge haragadi Manipur gi MP ani na kholau laubuduna Parliament Manipur gi voice samo ina pukhat paduna maram oraga ni Prime Minister na Lok Sabha da ki dana Rajya Sabha da chielaga Manipur gi matang da pangrebje nalam dragadi madu palloi hana khalli aduna Sri Rahul Gandhi ji masamak leader of opposition Manipur da ahum lak pirami karigino Manipur praja miyam gi awana hangbiraga Manipur praja miyam gi milu pirang du da saruk ya biramaga parliament ta hangra matung da parliament ta madu puthoga India sin mathungna natana national international gi thak ta Manipur gi issues e mayam da acknowledge taweba masine ba opposition party gi achoba role hairagati okay matang sida ko Popilal na panbiri fam simakta ko BJP gi makok thongbo luching including the chief minister aduga ekhoi minister ekhoi yaima mana yam kanna phongdokhiba aduga atopa BJP gi luching masing na su phongdokhiba je prime minister ji wa ngangde haidana Manipur gi issue da wa sungang ngangde haidana pauthuwa kanda masina public ki perception am sagat lakanda prime minister sina Manipur gi issue da amu tho wa ngangdri haiba wakhalon ma thajahan gi miyam je adunu humaga chakra kan hande ki election ji mai pakpani taseng nungti prime minister repeatedly hanjin Manipur gi issue gi matang da wa ngangre haidana thami masi Congress ki Prime Minister no wangang de haba Prime Minister na silent orga lay haba propaganda ama Congress na tawi haba dana ekoi Manipur Chief Minister aduga Manipur Minister
na tawriba allegation che masidari kari respond to bini yamna mature oina lebak ki leader mo ra ga statement ai thamhaningi mature oida mong da thamhan bai pamde handaki election jida hanjanjan haire achauba huge margin da mai pa ise praja sing gi thajabdo nani praja sing gi thajabdo hairiba khoigi honorable MP sani sida party sida leibibagi maramna praja singna makhoigi mandate adu pibi bani aduda prime minister wa ngang de haidudi honorable chief minister amasung honorable minister Kevin PD na ngang de na phongdo tragasu praja miyam ne hena khange hena idi khali ngang drabdu da ngang de habani ngang de haigadro aduni man ki baat pare chahi tara hena manipur ki baat bolo Honorable Hanagi ex-Chief Minister Pabung Ibobi ne jo hai dunia ba nangi man ki baat akoi taman gre Manipur ki baat ta huji wari sabiro haina mamang chai hai gi do mayam jo khangbirang mani ngangman da bagi ne ba Prime Minister na handaki parliament da thamgi bo afam sigi mamang da for 2 times sai batare Manipur ki matang da mention tawki aduga masi ki matang sida mamang da ekoi ki nupi ani fi thong da bagi matang da ungtung mention tawki and then parliament da so amuk mention tawki ba leire aduga even Republic Day da so Manipur ki matang da pan gi ba leire ahum lak masida masigi wafam si da BJP na ekoi Congress party na silent oi haidana hari baze masigi silent ki one dog se kari ne na ekoi takpi be ai imung da hojik sai je mafam am da leire ai imung da problem tho ya raga di ai do ai imung da chatlaga wahang pahung kamai tori no kai dori no na solution purak na ba hona ga da natra ado mapa mo na ma tau khibra never ade mana wangangi ba wada if madugi nongpok sek mai gi thodok to thom da betara ga di prime minister wangangam gadra haib da chobo question amani prime minister na madugi matam do da ngangi ba wahai do madudi akakna ba furup amada samna haraga akakna ba furup ama khoi maitai khunai se khoi maitai furup se yamna kaino tawbu wari nati ko igi se khoi maitai se prithvi ge laimai da yon bane ba madugi issue da khakta wangangi do madune ba prime minister mo oraga as a whole jati bijati khaidana Manipur gi yai fanana bagi dam ko wangang biyo ba mayamna prime minister da sauri se karigino mayamna honorable chief minister na prime minister unaru re haraga madugi proof and evidence khaki wana ta na prime minister na kari thama age haba mayamna taning is kaigino ai gi yum da haino fazaba ma haure ai friends mayam ma la enangi haino je chaningi hena aina akoi bada hangu gi hena changre akoi bada hanguraga ina thoraga tumina mayam do da akoi bana chawa hai jo hai daba chaga no jo hai daba kona mullaga chaw jo hai do kem hairam dabi tumina chakhraga di ai je ai ge friends sing do ne kari ne na khandori ge ba adu du ne ba unagre na di haire unari ba poto kari ge matang do unage have do ne ba huji mayam na hangi se unagre haraga di Manipur da kari prime minister na kari thaja pira age adu gi poto mayam da sengdok piyo hai ba ne ba prime minister na wangang bada mayam ne hena khangi dune prime minister na wangang buda peace hanjale habduraba prime minister ge maru obo wahi se karai da peace hanjala ge habne da peace hanjale habe khudam changdam amta pibiyo ba peace hanjale ha ga da khoi je freely movement to buya ga da na tro sangbidan na khoi da piri ba right ne ba free to movement to buda khoi je ning tamba khoi da sangbidan na khoi da right piri ne ba Manipur da leina ai samak se khoi kendra je sinthung ne chatpa ngam de ba maram di kangla tungbi gi forest ki leiri ba jaga si de lan ba ngam de ba tangkhai ma de khoi kendra se mai kendra oi ri ba masira ba peace lei hai se aduna ne ba mayam na khoi sauna ri je ado congress party na prime minister na Manipur gi issue je sideline tawra ga leire wangang dre na hai ri se masi praja sing na ngangi bo wangang do praja sing gi thamoi de ichil da fauri ba mayam do khoina voice for the voiceless amoina khoi ngang bane ba aran ba de yumbam oira ngang ba na te ba asine aina thamjani ba se aroi ba wang oina ina popular da laksaning ba je congress party na prime minister kai gi laktri no haidana kan wang hangi ko even ngasi jo prime minister laktabi matang se mamang da jo ekhoi ojabi mon da panjiba leire handak so maka alfred atharna prime minister laktri kari gi no na mu palle jayam ramesh su Manipur chief minister na prime minister unaba matam da ekhoi gi prime minister do Manipur da lakna bi invite to biram ra haire ado prime minister ji Manipur da yam la haning ba ji congress party su phobi ba male and prime minister na Manipur da la gadi congress party taram no pi gadra and again ani so bada congress party na kari sa to ge prime minister Manipur la phada prime minister hanadi yamna mani BJP ge central leader sing je yam toina la ambani prime minister masamak se Assam da la ami Assam da la ga safari ga tawdana samu mathak da tong da yam tawram me ba ade Manipur gi chakha thorangi project tu bu Arunachal da gi oina sangare
अरुणाचल दे संगारे हमने द रिमोट कंट्रोल तौरगा अदो गुवाहाटी दगी असम दगी मणिपुर यौबाय जस्ट 45 मिनट्स मुखक की ओरमगद्रा है खले आइना लांद्रगदी 45 मिनट्स की खक तुदा लाख पीरमगा मणिपुर की अवाना हंगगा पार्टी की तोकरो पार्टी खकी खंदबगी नत्रो हुजे मणिपुर मई चाकपदबु कांग्रेस लैहोगद्रो बीजेपी खक लैहोगद्रो मणिपुरी मचा एस अ होल ने बखोई सोइसे अदु नंतरो जून की तांग 13 2023 दा इरांग हेक हौरबगी मथंगी थादुदा ऑनरेबल CLP श्री ओ इबोबीना लुचिंगबा कांग्रेस के MLA सिंग 15 डेज केम तौरुरिदु करिगिनो प्राइम मिनिस्टर मरु ओय प्राइम मिनिस्टर ना सॉलिड ओइबा डिसीजन अमन मणिपुर सिदा लौबम थुई हैना हाइबगी नत्रो खोई मणिपुर दा खौरांग प्रजा म्याम ना ngaइनेसे कांग्रेस पार्टी की तोखरोबा मणिपुर दा लैरिबा प्रजा लाख 30 खर हेनबसिना द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जे मणिपुर दा खोंकाप अमतंग खक ओरगसु यूरी गगरिन ना मतम अमदा नेल आर्मस्ट्रांग ना थागी लैमाइदा मखोंग तागिबदो अदुमाइना ताहन्निंगेबा मदु करम कान तादोइनो सिने जस्ट वन फुट स्टेप अमखक ताबियो सिने यारे इचा सा आई लाए मयाम वारी सानरजी हाइना माना थोंग द लाउना हांगदोकपियो हाबनेबा अदु खक्तनी कांग्रेस पार्टी खक्की नतेको मणिपुर द लैरिबा प्रजा लाख 30 हेनबसिना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नाहाकपु ngairi अदुना भारतीय जनता पार्टी स्टेट की लैरिबा सिंगसिना विश्व गुरु मपांगल कन्बा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मथौना लैबा यामना थौना फबा मीना छिंथानबा दुमा प्राइम मिनिस्टर दो नेल आर्मस्ट्रांग ना मतम अमदा पृथ्वी की अहान बोइना थागी लैमाइदा खोंग थांगिबदो अदुमाइना था 30 गी मतुंग सिदंगतंग थांबिरागदि हैना खौरांग ngairi हैना आई पाउजेल पिजरी ओके मणिपुर की प्रजा पुनमना खौरांग ngairi अदुगा कांग्रेस ना खरे हेना खौरांग ngairi खौरांग ngairi हैबदने एनीवे आई मतंग जे अंकल जलान दलाक से अंकल जलान दलाक से निंग बजे अहान बजे MP अनि की सिगी थमग्रे वफम सिने MP अखोई MP इनथो एसेंबल सना जावबना थमग्रे वफम द याम चावना पॉलिटिकल पार्टी अनि ने रिएक्ट तौरिजे हौजि इरांग जे तपना सपना सफर ए हबजे यानिंग दे हबने मसी इट्स अ वाइट लाई ना हाइदन हाइरी अदुगा रिहेबिलिटेशन पैकेज जी मसी दी हाना अखोई की हौजि फाउड एक्सपेंडिचर तौग्रिबा लाग्रिबा पैसा मयाम जे वाइट पेपर हम पुथोगदौने हबजे अखोई गुड गवर्नेंस पार्टी की प्रेसिडेंट अखोई ओजा लाबना मसी वफम जी याम कन्ना अखोई पलई अदगे अमुका अखोई कांग्रेस पार्टी की माइकेदगे थमी वफम जिना हौजिक इरांग जे सफर हैबजे एक्सेप्ट तौब ngamde हैबने हौजिक से मणिपुर की जगह सिंह दा अखोगी कांगलुप अमना अमगी मफम दा चटपा ngamdri aduna masi pharakpai khudam amana te haribani ado irang kharga phagala habaji even prime minister so haigi leire ado yam kana yaning da bazu yauri uncle kari mot lei masigi mot asimaga ani subada nasagi resolve to haidana manipur MP na demand torokmase mase हाइवे इशू से रिजॉल्व तौबियो हजे रिजॉल्व तौब यारे अदुगी खितंग कंडीसिव ओइबे एटमॉस्फेयर में लेरे हाइबगुंबगी मौंग दे इंडिकेट तौबसे करी हैबिनिंग मतंग से हजे की वायलेंस की मतंग से हायरगति को वायलेंस से कोई के हवरकप मतम द लेरंबा वायलेंस की मागी कनो तो लेवल तो अदु हुजिकती अदुगी लेवल तो दे खितंग दी हंथारे ए हाबदो खितंग वायलेंस तो खितंग हंथारे नेमथारे हाबदी अदुदी अदम ऑब्वियसली अदम हाइबे याय ना खाली अदु तमसो वायलेंस खितंग नेमथारे ए हाबदुना मणिपुर थोइबा क्राइसिस से मसी फगल ए अदुगा मसी रिजॉल्व तौरे मसी लोसले हाइना मिन तौबदी यारोयबको अन मणिपुर लेरिबा क्राइसिस सिरी मसी यामना पीसफुल ओइबा सोल्यूशन नमा यामना कंप्लीट ओइबा पीसफुल सोल्यूशन नमा पुथुआ कांदा मसी वारोइशन ओइगदौरिबनी मदु नत्रि फावबदी मसे अखोइगी मणिपुर की क्राइसिस से लोसले हाबे यारोय वायलेंस खितंग मागी चांग दु खितंग हंथरे हाबदी अदुदी हाइबे याय दो वायलेंस खितंग हंथरे हाबदुना मणिपुर द लेबा मियाम से नेना ताबा पुंसिरोलमा फंगे हाइना अखोइना लौबदी यारोय अदुना मणिपुर की मियाम द लेरिबा अनरेस्ट सिचुएशन से मसीदी अखोइ कंप्लीट ओइबा सोल्यूशन अमा लाक्ट्रि फावबा एज इट इज अदुम लाइगनी अन मसीगी मतंगदा कंप्लीट सोल्यूशन अमा लाक्नबगी माइकैदा अखोइ माइ ओनसन से हाइबा तारगदी अखोइ पॉलिटिकल की खेतनबा थमदना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी खेतनबा थमदना एकाडेमिशियन सिंगी ओइबा लेवल दगी तोंगान तोंगान बा लेवल दगी अखोइ मयाम सिगी ओइबा अखोइ यामना इंक्लूसिव ओइबा विस्डम ममा
irang si karmaina loisan ba yagadage karam ba level da solution prok ba yagadage akhoi ge consensus soiba adugumba mindset ma karmaina state as a whole akhoi thok ba yagadage masida akhoi mai onsan bam chung me aduga highway yes akhoi ozal fred ki amuka ngasi pigriba performance hai batare mangna present okriba market speech se hoju phawde mp singsina ngangi sida mahakna khwai sang ngangi aduga amuka akhoi ngangi ba language so bot hindi and english ta ngang bu ofam je thengdei adu ozal alfred na mana project obu mutamda mahak se as a manipur agi state manipur hoju mai chae agi state ki justice kadai lei aduga aigi state manipur jinoi na mai thabani aduga aigi miyamna asida kappaga laurga tingkha khonjel mayamna nillibaje mayumda hanjage haidana asi miyam je noi tadabra haiba wafam mayam am pangi and ngasai akoi popular na jo pangiba maitei miyam amana hojiki yamna pikraba area amadagi hendu pungamdadana leibagi yam masigi yam awaba phibam ji juma highlight toki and again ma naga amani haibagi wafam ji jo ma duju pangi aduga yam phajab mongda madu express tokiba male and again ma christian ne haibji jo mu palle aduda natana magi tangkhulgi heritage amaju ma reflect ho ge haitare yamna haisingna aikogi magi halaman freedom fighter ne kamai observe to we asigi je yamna excellent oiba adumba presentation namani haina adumaina khoi loba yai aduga being as a manipuri akhoi manipuri amoina akhoi parliament ge floor daga sumaina yamna phajaba presentation piba adumba representative ama khoi parliament ga khoi urakpa aduda mai presentation khoi thingna ba si akhoi yam proud feel tawi khoi ge thamoi da yam nungai ba phawi manipur ge miyam ge pulse ta phawi ba sing do madu mana leiriba parliament ge floor duda magi adumba voice sing duna eco dan nilhan gi ha ba tare ko aduda amuka magi leiriba party gi colleague sing duna amuka pangsal laga same na manipur gan pangsal we sa ka akhoi ge manipur da suk sang na mai cha aga leiraba phawbada manipur ge leiriba situation se ge permanent oi ba pisama government of india na kari gi damak to puthok pa ngamdri ba no ha ba se this is a right question sineba si hango so na ne ba khoi praja na khoi ge mp ani thari se handaki sidai sida mp ani sidai sida praja gi mandate piri se masi kari gi no ha ba matam da asuk sang graba matam se government of india na manipur ge praja sing se apang siraga som chana raga leire ba da khoi state da leriba politician sing khara ha ba tare ko masina kari to ya kana government of india ge policy sing che masi sum kangkhat laga masi chumi na sum chat leire ba ada sanari ba policy sidi akhoi bu apang siba policy ne se masi akhoi realize to matam oire ha ba mikap thokpa matam oire ha ba potu ne ba ado haujikti government of india da nakhoina akhoi bu apang siraga suk sangwa matam se sanari ba kari gino ha ba se masi akhoi na moi mamitta khodom mi thin bagi matam yore ba binge se manipuri political party ki amage khena ban amage wafam tongana tham cheba being as a manipuri india ge dum lusing ba sing sige mamitta akhoi ge praja se sanga oina ubra tumit kaujeng oina ubra nangna kari ge akhoi ge manipuri sing che inclusive oina logdi bano suk changgo matam se malem ge dum ba security council gi permanent membership phogbo oige na bit tawriba india gumba manipur gumba adu up ge district amagi population phadaba mafam chida tha tranga hena sukcha sathi graba balance aba thamaga akhoi ge people sing sina khang da ngawraga leiba adu gumba tha adu da sum lehen bese how long akhoi kayam koina masi tolerate tawki ga tori bno haibse masi right question ne ba alfred na hangre ba ngarangi kanu si wafam chi ngasi gi hangre wafam chi now haujik sidai seda akhoi ge sidai seda kanu phurup khaido aga nai daba indigenous ki politics sum tau da nai na ba amadamu kak to ba that kind of politics akhoi loisal bad batam oire ba manipuri as a whole akhoi gi ipa ipuna akhoi gi forefathers sing duna thambiramba akhoi gi manipuri sing se masi akhoi welfare state amada yamna peaceful oiba adumba state amoina prosperous oiba state amoina akhoi sira insecure oiba karigomba circumstance amta yaudana akhoi yamna phajana chawkhatpagi lambi da mai onchal laga hingba
फ्यूचर की जेनरेशन अमा फंगबंग नमनबगी वखल सिदा अखोई लोइनमक से अमना अमबु रेस्पेक्ट तोंगनरगा हिंगमिनबा खुनाय मगी मायोंदा चंगशन मंगमनबा मदुगी ओइबा पॉलिटिक्स अमा मणिपुर की मियामगी ओइबा अदुगुंबा पॉलिटिक्स अमा मणिपुरी खुनाय न मथौ तायबा मदुगी विस्डम दुदनी हौजिक अखोई पार्लियामेंट पीखरिबसे मदुगी माइकैदा खितंग अखोई मांगोमदा थांजनबा खोंथांग हमनी इंडिया की लुचिंगबसिंगदा नोइना तौरिबदो अखोई मणिपुरी सिंगना अखोई थमोइदा नारे अखोई पेंद्रे हाइबनेबा प्राइम मिनिस्टर मणिपुर लाकपा हारिसे प्राइम मिनिस्टर की मसक तो येंगे हाइबा नते हाबा प्राइम मिनिस्टर न मणिपुर लाकपा हाइबसिदा पोट अमा याउरी हाबा मणिपुरी की मरक्ता मणिपुरी सिंगी मरक्ता हौजिक लेरिबा क्राइसिस से मसिगी ओइबा परमानेंट सॉल्यूशन अमगी अदुंबा प्रपोजल अदुंबा मेसेज अदुंबा चपचाबा मसक थोक थौरांग सिंगदो मदु पुरगा लाक कनी हाइबगी थाजबदनेबा प्राइम मिनिस्टर लाकपा हाइनम मियामना ngangnariसे प्राइम मिनिस्टर लागा माइ मसक तु येंगहौनी हाइबा नत्ते मान ngangbो वा ताहुनी हाइबा खकिनते मणिपुरी सिंगना लेरिबा प्रॉब्लम से इंडिया की अदुंबा ख्वाइदगी वांगबा अदुंबा प्रीमियर मना मणिपुर लाकपा मतमदा क्राइसिस लोइसननबगी परमानेंट सॉल्यूशन अमा मदुगी लंबी हांगतोगा लाकनी हाइबगी थाजबतुदनेबा दो करिगिनो था तरा तुरुक सुरु फौबा था तरा तुरुक सुरु फौबा भोट खोमबगे मतमददी ममांगदा हंदकी भोट खोमबददी लाकपो लाकपिरमद्रेदे ममांगी मतमददी भोट खोमब मतमदा प्राइम मिनिस्टर लागा सिदा लेपिरमेबा तोन तोन बो किजन लेपिरमेबा हरेस अखोई की पीपल में यामना मयुमदा लेफम लेत्रबा हौरेन नुमिदांग थोंगदब यंसांग न करी यंसांग नो हांगचित के न करी नो ngarang ge न करी नो सिया रूटीन लमदा वीक की रूटीन नो टाइम टेबल लमदा वन थुग चाक इसिंग चा थक्तना तोरगा अदगी टॉयलेट त क्यू लेपतना अदगी मदुदा लेरिबा मिसिंग दुना सरकार की रेशन खक नत्रगा मयाम न पिरक पोतु चारग लेबि यातबिना हिंगना बो होनबदा पोचै सारगा लंबी ता अखोई पोयम तोरगा सेमदंग लेबि खोयनगा तोर यामना लाइबक थिबल लाइफ अमदा लेरबा मजाइना हाइजर से तंपाक की वानतेको चिंग लेरिबा सिंगसु सिगा सेम प्रॉब्लम जे बायोकनरिबने सिगे तांकक सिदा लेरबा फावबा कयाम कुइना खोइसी एजुकेशन कोलैप्स तोरबा इकोनॉमी कोलैप्स तोरबा मार्केट कोलैप्स तोरबा हौजिकपु अखोइगी लेरिबा पीपल सिंगसिबु पुंग तरुक की मतुंगना नुमिदांग पुंग तरुक की मतुंगना थोंग लोनदबा गेट थोंग लोनदबा युम कना लेरिगे बा मणिपुरदा ओके अनसर्टेन होइबासे सिचुएशन मयाममना योमबा अदगी अखोई मरक्त तोान तोगान बा अखोई अनवांटेड एलिमेंट म्याम अमा थोलक्तना अखोई मसेल जिगी मरक्ता वेनिंग दबा समस्या म्याम अमा थोराबा अंगम सेतना चानबगी सिचुएशन म्याम अमा हौजिकी लेरिबा सिस्टम जिन पुथोराबा सिगी तांकक सि यौर फावबदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दगी अखोई लेगा की मपुनी हाइदना मणिपुर गी लेरिबा समस्या जि लोइसननबगी चपचाबा मसक थोक थोरांग अमा फावबा सुम उरक्त्रगदी अखोई से डेस्परेट ओरक्पा अखोई से फ्रस्ट्रेटेड ओरक्पा मसाना ताबनेबा ओके थैंक यू वेरी मच याम नुंगाइजे पेंदबा मयाम अमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइकेदा स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर येंगेबा मियेंग अमसु मोइना अखोइगी लेरिबा इशू से एड्रेस तौनबा मोइना थांजलेबा खोंथांग मयाम सिदा सिंसियरिटी अमा तंगाई फदबा म यावरी अदु मणिपुर मियाम पामिबजी solution dune habani ai short question ama khakhtang ai khoi oza la bada laksage oza ngasi khudong cha basi lojaraga haidare anugo political party ma hojik manipur float tore aduga yam chawba sani manipur miyam da pirije hojik manipur gi common people sing si especially maitai sing si yamna pikraba area ma dagi square kilometers khara dagi hentokpa yadaba phim ma da lei hojik Popilal himself magi kendra du thungna chatpa ngamde habagi situation si it's for everyone maitai khudingma kine masigi situation se sigi matam sida ozana promise to viribazi a capable chief minister compatible oiba that can reach manipur ki corner loin thungna chatpa ngamba mi ma puthokane haije ozana project or political party si how BJP amasung Congress tagi kamaya different oibigani oza yam tiena khumbi ngasai gi alfred ki speech ta howe yes the or कोई respected speakers ने ना कहो हमने माइलो सलाम दाई दा माय बने बीजेपी की ट्रेजरी बैलेंस तो मी यांखई उजे उजे यांखई मंगा ले बने तरा के तो के निफु मंगा दे ले बने मैं मरते का ना उबसी ने सम खन मकरी वागे कइदो के रंगे को now this is the main point I think manipur irang se subside to hon ge hairagadi I think Sri N Biren should go
mai mu ta kana la ka ta ke sine uzani sang matung no uzani pam cha uzani pam cha matung do uza ta ko uza bo bi lai da bo bi matung do ku siman biren sing lai ke ma sa ka dum la ka ni ba khu thang na lo ra kana la ka ta ke do adu da tra mo ya de ma ha pa ke ha po but the problem of Manipur will be solved iran si kuki myam sina ma le ki wa nga sunga nga no ba ya ro ha ri ne adu ta ke ma gi impediment si dialogue process how ge ha ri ke ma taw bam sang ke now how our party is going to be different is that from BJP in Congress from BJP in Congress ani si yam sena ha da Congress su yam phabaram banate public bigu da ko adu ni BJP la khris you must admit that no mistake to yeah I think BJP se first time de am pharame Sri Biren Sarkar first time de am pharame nung dam puni pan mapan laga bazar laga thong hang to me kho that much we must give credit to him second term there life problems see life problems se kan sa mind to get professional politician me am tholok pa ai JSB manga leiro ra sina khoman kilometer am taw khai re adigi ai ro thakai ra Koilas kilometer ma khaim thare aduna ai bo thada biu ai kino taw na thaina ko na ngaw ne social worker ne ga waisil laga so waisil ai social worker ne ai bo thada ai minister we hello haire me ai adu ta municipality worker lo no chief minister we minister we ya haire me so this concept has to end adu ko na haizeri do ai hospital le re tipari kontra le re party yaw ge do that's not the criteria ma track record yeng ta bani aduga magi winnability chance kani my track record se lo yaw do my comment to hor ki my student life kamai hor ki ke magi post student life to kamai hor ke my social service ki social work ki track record no those are things that has not been taken into account. Okay, that will be considered. That will be considered. Okay, thank you very much. I go yamna I go ngasi cho oza la bagi worry have that experience yamna remarkable experience me am le benina aduga thing no experience me worry jam taning ba have that aduga yamna I go gi thamoi gi emotion me am su spell out over from all the three speaker aduga ngasi gi Manipur gi hojik leiriba unrest sida national gi concern nama oirabra genuinely masi government of India di concern nama oirabra natraga national media da musu parliament da lawiba kharasina miyamna pelakta gi tanja dum de ore miyamna pami badi waroi sinni solution ni masi gi hojik national concern ne haidana koina uriba kharase natte habaduni matang sida ngasi gi dialogue vi tanja du lojage loina ngasi dialogue si ta saruk abi gi Manipur saknai rava politician hai bata rahe hoje new politician ki president good governance party Manipur aduga loina all Manipur Muslim organization coordinating committee ki president SM Jalal social activist amasung Manipur ki young politician ki and Popilal punam po amukana thagachari amasung kai khunu buchari loina si program se hobudi ki loi phom yang tabi ki Manipur punam po amukana thagachari amasung kai khunu buchari mam thagachari MBBS admission की दमक country के आदा चाही कुन है ना North East में हम गिथा सब अंगाक तुना महाइरोई लिसिंग अहुम है ना admission तक तुना लाखलिबा JR International Education Consultant ना 2024 की ओइना नुंगाइरबा पाउजिल के पुदुना लाक्चरी बांग्लादेश उज़्बेकिस्तान काजाख्स्तान किर्गिस्तान चिंगबा कंट्री के आदा टॉप मेडिकल कॉलेज सिंगदा MBBS admission की कुदुंग चाबा पिजरी ख्वाइदिगे होंगबा फी अमसुंग इंस्टॉलमेंट बेसिस ता PTN दुना यामना लाइन MBBS तंबा की कुदुंग चाबा पिजरी MBBS admission की दमक लोन फैसिलिटी अमदी स्कॉलरशिप की कुदुंग चाबा दसु मतेंग